kakong daroy lang lapasam, kalamudui da kajing ujor e jahar persya ya kakenhun kibriu kibawan ban penjulor, ya kalingkha kaba jongka da kapu shilum haringkat kaberngam bersit, hakasnong Mokayau, West Jainti Hills District, hakas nginingkong. Katkum kajing mudui e jahar lakenno ba kane kakenhun jong kini kibriu kiba na kasnong Mokayau, kilapin julor ya kalingkha kaba jong kane kalong keme. Lakenno ba kini kibriu kilawan ban penjulor ya kalingkha hakajingalam jong uma shania lamare, u arda mirang rembai, Franklin hadam, humayalang lapasam, danga wansuk sungo, loving lalu bat ujim hadam bat kiwei. Kane kajingjia sya penjulor jong kate kalingkha kaba jong kane kalong keme, kabadai na kasnong Mokayau, kalajia ha ka arterik menta ubanai ha kapor kumba shipau shiteng menstep, ha kaba kini kibriu kilawan haringkat kiwat bat kitiar penmensau, nalor kakali JCB, kabam dan ya u registration number kabadai try da uma Rishan mi suting, banle ya kane kakam thombor. Halor kane kajingjia nakalyang kakong daroy lang lapasam, kalalet ru ban ujor Saralyang Police Station, persya ya kini kibriu kibadan kti ha kane kakam thombor, da kaba penjulor ya ukba ubalade kapor satang ban odno, tang hadien katuk ane tayo. Kane kalong keme, kalau ong ru ba kane kajingjia kalawandra kajingdu nong kabakrau ya baro kawe kayeng kasam, kabala tray shitom ban thung bat ban sumar ya uni ukba, uba kilarap ha kate kalingkha kabadan ha raslum. Nalor kata kalau ong ru ba kala persang ban khanglat ya kini kibriu ba kinum penjulor ya ukba, da kabaya keren ya ngothu. Hendrai kilabe ya ka bat maham ting e da ka bakta akti haringkat ka berngam bersit da kiktin klam akor. Kumta nakalyang kane kalong keme kala kentu jor ye kibor pulit baki day ban kemno mardor ya kini kibriu ki badan kti ha kane kakam thombor bat ban pensitom kat kumkaan. Ki pulit karalyang kila register ya ka kes bat ka jing tokit kalaya chakman.